Ndagusuhuje kandi ngwaye ikaze wowe dukurikiye kuri Manzi KM. Kuri uyu munsi tukaba tugiye gukora ku mateka ndetse n'ibyaranze umukinnyi Sadio Mane. Sadio Mane wakwibaza ngo ni mu ntoki, wakwibaza ngo naye makipe akomeye yakiniye. Sadio Mane yavutse ku itariki ya 10 Mata umwaka w'1992. Sadio Mane yavukiye mu cyaro bita Sergio. Sadio Mane akiri umwana mutoya yakundaga gukina umupira w'amaguru byahebuje, byatumye ava iwabo mu cyaro yerekeza mu mugwa mukuru wa Senegal, Dakar, yibwiraga ko azabona ekipe. Sadio Mane ntabwo kuri uwo munsi byamuhiriye kubera ko yarangiye agarutse iwabo mu cyaro. Sadio Mane wari wararetse ishuri yaje kumenya amakuru yuko mu mashuri agiye gutangira imikino ya interscolaire, bituma Sadio Mane afata umwanzuro wo gusubira mu ishuri kubera ko iyo mikino ntabwo yari kwikina atiga. Sadio Mane yaje kubengukwa n'abascout bo mu ishuri rya Senegalese Football Academy. Sadio Mane yize muri iryo shuri imyaka 3 nyuma aza gushakirwa ikipe mu Bufaransa, ikipe yitwa Metz yakinaga mu cyiciro cya kabiri mu Bufaransa. Sadio Mane ku myaka ya 19 abatangiye gukina nk'umukinnyi wabigize umwuga. Sadio Mane yinjiye ku minota 75 mu kibuga ku mukino wa mbere ubwo yasimburaga Kevin Diaz. Ni umukino ikipe ya Metz yahuye n'ikipe ya Bastia, byarangiye ikipe ya Bastia ibatsinze igitego kimwe ku busa. Sadio Mane iyi kipe yayikiniye imikino 19 abanza y'imikino 12 yasimbura imikino 7. Sadio Mane ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2012 Sadio Mane yavuye muri Metz yerekeza muri Red Bull Salzburg aciye agahigo ko kuba umukinnyi wa gatatu uguzwe amafaranga menshi mu mateka ya Metz, aho yaguzwe miliyoni 4 z'amayero. Sadio Mane ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2012 Sadio Mane yatsinze hat-trick ya mbere ubwo ikipe ya Red Bull Salzburg yatsindaga Karsdorf mu gikombe cy'igihugu. Sadio Mane abatangiye kubica biracika. Sadio Mane umwaka wa mbere muri Red Bull Salzburg yifashije kwegukana ibikombe birimo igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'igihugu cya Autriche. Amateka atangira kwiyandika. Sadio Mane atangira kubica biracika kubera impano idasanzwe. Sadio Mane yatangiye kwifuzwa n'amakipe akomeye ku mugabane w'i Burayi. Sadio Mane agahu kahuye n'umunyotsi ubwo yamenyaga ko mu makipe mushaka harimo ikipe ya Southampton yo mu Bwongereza. Sadio Mane ibingibi byatumye atangira kureka imyitozo ndetse no gusima imikino n'imwe igiye ikomeye. Sadio Mane ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2014 Sadio Mane yasohotse mu ikipe ya Red Bull Salzburg yerekeza mu ikipe ya Southampton aguzwa akayabo ka miliyoni 11 z'amayero ndetse n'800. Byatumye Sadio Mane atangira kuba icyamamare mu mukino wa football, aho kuri uwo munsi yasinye imyaka 4 mu ikipe ya Southampton. Sadio Mane ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 5 umwaka wa 2015 Mane yakoze amateka atari yarigeze akorwa mu ikipe ya Southampton, aho muri shampiyona ku mukino ikipe ya Southampton yari yahuye n'ikipe ya Aston Villa. Sadio Mane yatsinze ibitego 3 mu minota 2 n'amasegonda 56. Byarangiye ikipe ye ya Southampton itsinze Aston Villa ibitego 3 kuri 1 ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 6 umwaka wa 2016. Urugendo rwa Sadio Mane mu mupira w'amaguru rwakomereje mu ikipe ya Liverpool, aho yaguzwe akayabo ka miliyoni 34 asinya amasezerano y'imyaka 5 muri Liverpool. Sadio Mane igitego cye cya mbere muri Liverpool yagitsinze ubwo ikipe yari yakinye na Everton, birangira ikipe ya Liverpool itsinze Everton igitego kimwe ku busa. Sadio Mane umwaka wa mbere muri Liverpool yatsindiye ibitego 13 ndetse ahembwa nk'umukinnyi witwaye neza muri uwo mwaka wa Liverpool. Sadio Mane yafashije Liverpool kwegukana igikombe cya shampiyona yari imaze imyaka 30 itegereje, ndetse Sadio Mane yafashije ikipe ya Liverpool kwegukana Champions League ndetse n'igikombe cy'isi cy'amaklabu. Sadio Mane umwaka wa 2020 Sadio Mane yegukanye igikombe cy'umukinnyi witwaye neza muri Afrika, ababaye umukinnyi wa kabiri muri Senegal wegukanye iki gikombe nyuma ya Diouf. Sadio Mane
yakoze amateka atarerigeza akorwa, yasize itafari rikomeye ubwo yafashije ikipe ya Senegal gutwara igikombe cya Afurika cya 2021. Sadio Mane hamwe n'abagenzi be batwaye igikombe cya Afurika nyuma yo gutsinda ikipe ya Misiri kuri finale penalty 4-2. Sadio Mane uyu ni umugabo udasanzwe, uyu ni umugabo ufite umutima udasanzwe. Sadio Mane aherutse gutanga arenga miliyoni 500 z'amanyarwanda kugira ngo mu cyaro cy'iwabo muri Sergio kuba ko ibitaro bizafasha imidugudu irenga 34 ikikije iki cyaro. Sadio Mane yabubakiye amashuri, abubakira supermarket zimwe zagiye zimwitirirwa. Sadio Mane nyuma yo igihugu cya Senegal gitwaye igikombe cya Afurika mu cyaro cy'iwabo hubatswe stade yamwitiriwe. Sadio Mane nyuma yo ko bamaze gutsinda ikipe ya Leicester, Sadio Mane amafoto yagaragaye hanze we n'abayisilamu bagenzi bakoropa ubwiherero bwo ku musigiti. Sadio Mane ubwo yagiye gukina muri Guinea Bissau mu itike yo gucya igikombe cya Afurika mu mwaka wa 2022. Sadio Mane amafoto yagiye hanze umupolisi witwa Solo wari witwaje agafoto gatoya yaje kureba Sadio Mane. Hanyuma Sadio Mane warurinzwe cyane, umuyobozi wo muri Senegal abwira Sadio Mane ahure n'uwo mugabo baraganira. Sadio Mane amubwira ko azamutumira muri Anfield akazamureba akinira muri Liverpool. Sadio Mane yafoto afite telefone yamenetse, abanyamakuru bamubajije impamvu atagura ibihenze nk'abandi bakinnyi nka ba Ronaldo ndetse n'abandi bakomeye. Sadio Mane avuga ko kubera ko yakuriye mu bukene atabona amafaranga yo gupfusha ubusa, ahubwo amafaranga yafashisha abakene. Sadio Mane uyu mugabo ntabwo asanzwe. Kuri uyu munsi ubaherereye mu ikipe ya Al Nassr yo muri Saudi Arabia. Sadio Mane na amateka menshi yanditse, ibyo ni bikiya muri mwe yakoze. Sadio Mane akomeje kubica bigacika kandi akomeje gukora amateka. Nge ndi Benoit Mutangazaji, komeza unogerwe n'ibihe.